u Srімskій Митровиці у церковній салі отримане удатне стретнуце дзецох і родичох, на котрим наступили 35 віронаучні дзeci у квізу знання зо звіронауки і материнського язика, гранju на vybraných instrumentoch i za najkrašu masku pri brancoch i dodeljeni krasni nagradi. U Šidze včera u Ramikov Združenja Srpsko-Rosijskog prijateljstva otrimana maslenica, zo skotruše u Rusiji označuje zakončenje zimi i počatok jari. Na plošči Kulturno-obrazovnog centra zapaljena babka od slami, špivani ruski pisnji i posluženi palačinki, a večer otrimani udatni večer poeziji. U Bikiću v sobotu večer otrimani tradicijni ruski bal. Bilo prek 100 učešnikov zo zveljih mestov, gdje žiju i Rusnaci, a bilo i gostov zo Sojuzu Rusinov Horvatske, zo Vukovaru i zo Petrovcov i lokalne samoupravi zo Šidu i Ruskog kulturnog centra zo Novog Sadu.